hapa. Muthuri ti Koloi Ebion noria ukoretwo agikara mututu-ini wa Nderi thiini wa kaunti ya Kiambu, mbica ciake cikionekana kuhinyirika na gikiro kinene, riu mahoya make ni maiguikanite. Ni yetu kama wanakijiji wa Nderi, tunatumainia ya kwamba huyu mzee pahali ataenda na wenye wamejitolea kumchukua atapata matibabu kamili, atapata afya njema. Tunawaamini yani kila kitu yenye inahitajika huyu mzee atapata. Ngwataniro ya ene matatu bururi-ini Matatu Transport Vehicle Association ya TVA igitongorio ni muikariri giti wayo niwe Benson Mwenda ni yumiritie na kwirutira gutungatira muthuri uyu na kumutwara nyumba ya akuru. Na hindi ndonire riboti ino ngiona ni wega tondu ni ngoragwo ndi umwe wa aria mabandaga home ya Kariobangi kuria nyumba ya wazee, na ndona ngithie kuo na ngihoya kuo na ngiaria ma sister na mona situation iria ari nayo magitikira makinjira ndimutware na nikio tukire muthenya wa umuthi niguo tumutware kuo na niguo athie atikirwo kia handu we mwenye atirikomaga githaka-ini kana handu we wika, no he handu akorwe handu ararorwo ni andu rucini na hwaini. Kuria riu arikoragwo akirorwo tondu nyumba ya wazee idiraga na mathina maria mothe ungirora muthuri uyu nginya ng'aragu nayo. Riu angithi kuria ni ekuhota gukorwo akihota kuria kahuna, na wakorwo ni matibabu maria namo ni ekuhota gutwarwo institution-ini cia thibitari iria njega na athondekwo na niguo ahote gukorwo mundu wina ugima wa mwiri. Koloi augite ena mwihoko wa gucokereria ugima wake wa mwiri na ena uma hau thutha-ini ni agakorwo agicemania na andu a nyumba yake. Kama napona kabisa, nasikia mwili iko na nguvu, tafadhali na kuomba niende nyumbani, sababu za hiyo haina chungu, hana maneno mbaya, atatawanjeka tena, bana taenda nyumbani. Ngiribotera Mzalendo TV hwaini, ritwa riakwa ni Muiruri John Mo. Na hii chakula unaweza kula jioni.